Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Utamkimbilia nani kipindi chako cha mateso? Tuliompata Yesu tunajua pa kukimbilia. Tunafahamu ya kwamba hakuna mwanadamu awezaye kuwa msaada isipokuwa Mungu aliye hai peke yake, kwa sababu shetani haogopaji msaada wa kibinadamu, anaogopa msaada wa Mungu aliye hai. Mpate Yesu kwenye maisha yako, atabadilisha ubinti wako. Mpate Yesu kwenye maisha yako, atabadilisha historia yako. Kitabu cha Marko sura ya 1 kinasema injili ya Yesu Kristo. Injili ya Yesu Kristo, namna jinsi ambavyo Yesu Kristo alianza kuhubiri injili, namna jinsi ambavyo Yesu Kristo alianza kuhubiri injili. Ninatangaza siku ya leo, Yesu Kristo alianza huduma yake ili endelee siku ya leo. Ninatangaza siku ya leo, inasema alianza, hakuna sehemu inasema alimaliza. Kwa nini nasema namna hiyo? Kwa sababu injili ya Yesu Kristo inaendelea, matendo ya Yesu Kristo yanaendelea. Kama jinsi ambavyo Yesu Kristo aliponya watu kipindi kile, anaponya na sasa. Alifungua watu kipindi kile, anafungua na sasa. Watu walimwabudu kipindi kile, anaabudiwa na sasa. Na akiingia kwenye maisha yako ni guarantee, atakutoa kwenye mateso, atakutoa kwenye shida. Dunia ambayo imejaa giza, utaishi na nuru ya Mungu aliye hai. Sema amen.